Voi ni October ni som ni panga ani ya tuna hian kor si veng la ya kanom me ka veng lai bazar bula ti hian GIG Motors ten voi ni ya hian kor si district mi puite tan servicing anti me ka adule mo kan omani chuan panwat chiang har sana dangam lo chuan naktuk ni som ni paru kheng hian GIG Motors sa lir thei le tu te tan servicing hi ti thei do na ne mechanic thatak tak in an encol boka engine oil tha ka huna ni moi motor a complain in ni chuan receive veng lai bazar hi apan hun lai ta ka ni e GIG Motor aizol kha ko si pa an ron in son nai ne mechanic thatak tak in an vin boka mamo kan no ni chuan apan ron chi viau don ani mele hei tilai mek po servicing tilai mek po hi ang mozat an oma GIG Motor a lir thei le tu te tan servicing ti thei mek ani hei anom nual mai tuna po tar phei thup maya chimney te le ignis car te sang sang lir thei sang sang kha voi ni han servicing ati thei ani GIG Motor sa lir thei de eng chi po servicing ti thei ni a ima mo ni chuan apan hun lai ta kaniang hei kan senior te ho po GIG a motor an le niang hei an servicing ti ra ni mele senior te po in nan lo bank kon via ni don hi kan mela that ang hian kan motor te po hi thani a soi chu kan pomang chu mel tha tang angin motor po tha ti e kan pu den wa hei voina policy palar la phuat thiam ni bok pu hang lura lai GIG Motor ten a servicing an tina kan mulol maya enge kalvengot san hi khong imin an fiu te sia hey sama sa kan motor ikni sakan lavea at hakat na niya danangin company servicing ron tiron te kan kalve chu niya hey kan zot pia tinge hi thai anti wangin kan ti ve chu ni hi hey midang po kan zot 12 vela servicing ti hi lo thaviau niang a hun ta ka ti hi motor po tlo wanti ani chuan GIG Motor hi servicing lama hianin man son viau tina neng mo company dang a in engei mudan a chu lam pang kai chu hey kan nei ve chu ka khachi a lo na in an tai mani hi hey hetinga an customer ten en call an vil ren chuanin mi lo mi ngai san te mon na hlom chu enge I motor ya chuanin complaint te nei nei mi tu na hey khat chu wala ni mo ani chuan am san na eng ba kala tok lo ma ro chu dan angin kan ti ve don ni chu alo mo mai GIG Motor te hi customer care atak tak nan kalpui ni ina langa elai ko sip district mai lo po hi district sang sang an tlo thina ti chuan hun rei lo te a hian champhai lam po kan le an tum ni in kan ria a an fakom khop mai hetiang distributor tha hi Mizoram kan lo nei tam lo khop maya in lela thiang le mani customer care hi poi mo khop maya servicing te problem sang sang kan nei hian tam tak hian kan company thilan le to hi chuan kan ngai tha fo thina maro chu hei GIG Motors te ro hi chuan atakin an kalpui chhozel ni in alanga hi Mizoram ang po ma son na ra bi poi mo tak ani mele le
tun prumatan chuan kan du tok tong he kan senior ho te pon lo lang thap maya lo mom khop mai pon se scholarship bu puiten voinia GIG motor tena servicing atakan ron kalpui hi mi puite poin an hlok pui nge kan bai sei ani le tun prumatan chuan du tok patila undam chang ma sabara kanin hule don nia